Bana betu mumukalenga Kristo. Bana betu tudi tunu sakidila kabidi musangwewu. Balubwa tudi bamanye ni misangu yonsu nudi nutulonda kubisanji bienu. Nudi nulonda programewu wa kwamba kwa jiji nzambi mulongolola kudi ekelezia wa Badventiste 17e jour. Misangu yonsu idi nzambi utufeshe chikondo chatetu kwa banyana nenu jiji nzambi. Tudi tunulomba ntema milenga nibu muchibiru chetu. Tudi tuitabuja nkonku yonsu inu jikanu imokuikala bateleje bimpe bilonda sheda diakula dietu ani disha dietu muntu yonsu udi umvua ni lukonku udi ni chakufunda udi ni chakututumina ni tudi ni chakufila jandamuna kulukonku ni lukonku kibalukai bu muchibiru chetu kumpala kwa tetu kukangula mukando wa nzambi bwa kwa banyangana diye dia chijila ni tunusengelela wase tuangata luiji loku tendelela nzambi bwa tu mulomba tatu wetu ni nzambi wetu mukalenga wajulu ni buloba tuji kumpala kweba mudi beji bwa kuyila chijiswa jeba nji mene jeba jifo mukanda web jambeji kati banji kukangula mukande wa chijila bwa tetu kwa banyangana jijeba ni bonsu badi batu teleje mumyaba mishishilangana batatu bamamu bana bakese basonga lubani basonga kaji tujitulomba ni nyuma weba ikala netu nyuma weba atufesha chonsi tulimwa kwamba bwalupandula abantu beba ni nyuma weba kangula michima ya bana beba ni machi bwa kumvu bulela budi busungila bwa kutafulula bulela kumashimi bwa bana beba bamanya bwase badimu wa kwenza chini bwa kutangile Kristo mulelela ni bwa kujilongolola ni bwa hamwene kai bosu bwetu tupeta moyo wachendelele twasikijila bwalo bwa tulibama ni nyubanga netu mu chitupechi ni fatu ikala mwa kufika kunshikidilu bumu didiswa deb ni tukusakidila edi ndi kulomba jetu mudindi ya mule musungidi Yesu amen. Lelu tudi tokule chena bwalu chine nani chamushika mukol tudi tokula biena bwalu bilondangana bwase muntu ni muntu amanya bwani mujita buje jende bilonda shela chena bwalu ni chena bwalu chitu di tokula mbwa kutafulula bulelela ni mashimi mbwa kulejane mukanda wanzambi mu bwalu ebu udi ujaji kanungu yimo misangu kudi muntu mwa kuikala mumvu uwenda mushindu kajifa di yi ukonka mukanda wanzambi usangana ni mumvu iluau ani ngaku iluau ani nyishi iluau kena mukumbanangana ni diso dia nzambi nashi kibolukai muji ndeji ani muchikondo echi tuji tokula chena bwalu chinena chiji chakula bwa bunzambi bua nyuma muimpe bunzambi bua nyuma muimpe mu chena bwalu cha musangu mushala chitu jibakula fachikondo cha lusa ni shikijilu wachi tuvu bamonane bilonda shela mukanda wa matai chapitre waji kumi ni mwibiji verse wa makumi asatu ne umwa ni kudima kumi asatu ni mwibiji njiyisha jiji mukalenga wetu Yesu Kristo mujajika nkayenda mugana mwenda udi wambane muntu yonsu udi ufenda nzambi neba mufila luse udi ufenda mwana neba mufila luse kadi muntu wa fetula nyuma muimpe kabena ba mufila luse na nshe muchikondo echi ani muchikondo chalo twetu kumonene nyuma muimpe uji mwena mujimu wandekelu mubunzambi bwa mujimu walufandu lwabuku abantu kibwalukai bumuji Yesu Kristo utulejene chikondo echi nyuma muimpe mwikala ulombola ekelezi chiji chikondo chandekelu chalusa lwanzambi mubunzambi bwa mujimu walufandu lwabuku abantu bijibi kengela tujimuka bwa kumanyene tuji tuenze chini ani tuji tonda muna mushindu kai ku jibikila dia nzambi fa chiji nyuma wanzambi mwikala wenzeja ekeleje wanzambi bwa kwamba kwa lumulwimpa bwa
kutokeshela bantu mushindu ujibu mwakutangile Kristo mubulelela bilonda shela jijenda ni kuitabuja ni kusungidibwa tetu kumonene kujiji uminen kujibantu babuni bajibale ngulu na jibikira janzambi muchikondo chichinyuma wanzambi mwikala muitabuja bwa mudi mwewu wa kwamba kwa lumu luimpe uyishibwa kujibaluma kujibakaji kujibana bakesi nji umina na nyane jiba jijinyuma muimpe uimanyika mujimu wa kwamba kwa lumu luimpe ni jisungi jibwa ja bantu mbwena kwamba ne kakwena kabidi jakaleng kudi ni mulum ni mukaji ni mwana ni mukol bwa kumbuka kumalumabi bwa kuye kubwakan bwa kuitabusha Kristo bumukalanga ni musungi wende kaji muchikondo echi chichijinyuma wanzambi wenzeji uyishi usengelele ubikila bwa tutangila Kristo uji musungiji wa myoyi yetu nchikondo chimpa chidi mukando wanzambi tusengelela bwa twetu tuitabuje ni tujilongolola ni nzambi bwa tetu kumona mwa kuinjiludi mwenega ja Kristo bwa kumona mwa kubwele mumoyi wa chendelele kibolo kayi tujibasa kwa kula bwa kumanene nyuma muimpe ujingani uji muntoi eshi uji chintu bumudi bukola bwenzeji bumudi bantu bakwa bobela menji kaji fatu jitubala mveseu wa mukando wa Matai chapitre wajikumi ni mwibiji mvense wa makumi asatune umwa ni kudi mvense wa makumi asatune mwibiji Yesu Kristo uji ututokeshele bimpa bokuleje ni nyuma muimpe uji ngani meya jambane ebu bujibualu bunji nombilene ne bajimijile bantu mi biabu yons ne bifendu biabu byons bijibu bafenda na binzambi kajika bena babajimijila bifendu bijibu bafenda na binyuma muntu yonsu wafetula mwana wa muntu neba mwijimijile bubi bwanji kaji wafetula nyuma muimpe kabena ba mwijimijila bubi bwanji na shamu chikondo echi na shamu chikondo chalwa mukwakula kwa Kristo Yesu meyi adima tokishibwa bakuleje ne muji tatu muji mwana ke muji kabiji nyuma mwimpe fatuji tubala kumukanda wanzambi tuji tumwanane kujibantu babuni bajikabayi batafula bokumanini nyuma mwimpa ujinga nito kaji nyuma mwimpa uji nzambi ni uji muntu mwisatu mubunzambi Yesu Kristo mucha kujichenda ujifatoka fa kufila mushindu utuji mwa kumvwa nyuma mwimpa ni mushindu utuji mwa kumwangata ne uji ngani mumukande wu wanzambi mumukanda wa Matai chapitre wa makumi abiji ni mwanda mukulu verse wajikumi ni chitem Yesu Kristo uji ujaji kabwal bunena fanjima fa yeye mumana kubika kulufu ni mwikala ujilongolola bwakuye mujulu bwakushia ekelezia wenda uduwambane bwanu bwa memandine buko kesh ebu ya ibien nuvuisha babisa mbabionsu bayiji nubabatiza mujina ja tatu ne muja mwana ne muja nyuma muimpe jiba ji Yesu Kristo ufesha ekelezia buko kesh bwa kwamba lumu luimpe kujaba bonsu bachidi mumijim bwa jisungi bwa ja myoyi yab Kristo uli wambane buko keshi bonsu bwa julini bulob buji muchaza cha Kristo bajibamba na kumufeshi Kristo kuji tamba jalufu bukol kuji chimuna ja mwene lukuna wanzambi ututubi kilane satan kuji muchimuna ja Yesu Kristo buko keshi buvu jabul munyenga muntu mubudimi bwa Eden Yesu Kristo wakabunyenga ni Kristo Yesu uji ujadikane
buko kashimos bwajulu ni bwa buloba budi muchaza chend uji ufila buko kashe bukudi ekeleza wend bwa kutwala lumulwimp kuji bonso badibika na buloba udi wambani bumuji ni buko kashe muntu yos uji wanda muna kulumulwimpe luyisha kujekeleza wa Kristo uji ni bwalu bwa kwangata chimaninu cha jibatiza ni faji Kristo ufila buko kashe bwa kubatiza ujiwa ujaji kabo kwambane tuji ni cha kubatiza mujina jatatu jamwan ni janyuma muimpe mbwa kulejene Kristo Yesu uji ujajika bunzambi bua nyuma muimpe bwa kulejene bumuji tatu mbumuji mwana mbumuji nyuma muimpe kudi bantu babunyi bajikabayi bateleja mukanda wa Nzambi bwa kuvuni mukanda wa Nzambi uji wakula mushindu kayi fachiji chitangila nyuma muimpa na asha jiba jituji tubana mukanda wa Nzambi kuji mvense ya buni yiji itafulula yiji itokesha bwa kutufikisha kuluvulu impa fa chiji nyuma muimpe bwa kujajika bumuntu bwenda bwa kujajika bunzambi bwenda bwa kumanyeni nyuma muimpa uji mufuki kuji bantu babuni bajikabayi bateleja ani bumvwa cha kwiji bumuji mukanda wa Nzambi utokesha na bantu kujihisha ni kujihisha jonso ja mukanda wa Nzambi nashi kibwalu kai ni tutete mwakubala mvensa mishile shilangan bwa kumanyene mukanda wa Nzambi uji utujajikile chini fa chiji chitangila nyuma muimpa uji muntu anyi uji bukola bwenzeji bumuji bantu babuni bela menji kajituli bamaye ni mukanda wa Nzambi uji ujajikane nyuma muimpe uji Nzambi nyuma muimpe uji Nzambi fatuji tubala ku mukanda wa Nzambi Yesu Kristo uji ukwata mujimu wa lufandu fabwifi ni kushikisha yi mujimu wenda uji ufila mulai kuji ekeleze wend kuji bayidi bend bwa kwinjilapu mulai wanyuma muimpe uji mwakula mumishindu mishishilangana ni mubele ekelezia bwani ekelezia ashala mwinjila bwalu bwa ji fingana ani jilo janyuma muimpe mukachi mwa ekelezia uvunyi chakwangata bukola bufya bufya bwa kumona mwa kutungunuka ni mujimu wa lufandu ani mujimu ewu wa kwamba kwa lumulwimpe mumukanda wa Nzambi tukonka ni mukanda wa Nzambi uji utombile chini fa chiji chitangila nyuma muimpe wa Nzambi mumukanda wa lomu chapitre wa mwanda mukulu verse wa makumi abidi ni mwisambomu lomu chapitre wa mwanda mukulu verse wa makumi abidi ni mwisambombu ni makumi abidi ni mwanda mutekati mukanda wa Nzambi luwamba chini momu mwakabidi nyuma muimpa kabidi uji ukwachishangana netu mubuteketa bwetu bwakatwe na bamanye mwakulomba Nzambi bumutuji nabu bwakumulomba kadi nyuma muimpa uji utwakwile nemekemu ijikayi mwakwambibwa Nzambi uji ukeba mumichima ya bantu uji mumanya menji anyuma ne uji wakwila bansantu bumuji Nzambi muswe ndimba lulula walumvulimpa momu mwakabidi nyuma muimpa kabidi uji ukwachishangana netu mubuteketa bwetu bwakatwe na bamanya mwakulomba Nzambi bumutuji nabu bwakumulomba kadi nyuma muimpe uji utwakwile nemikemu ijikayi mwakwambibwa Nzambi uji ukeba mumichima ya bantu uji mumanya menji anyuma ne uji wakwila bansantu bumuji Nzambi muso fatuji tubala mvense yi iji itutokeshela bwakumvoni nyuma muimpe uji ngani mu mvense wa makumi abidi ni mwanda mutekati mupostol Paulu uji wambane
Nzambi uji ukebe mu michuma ya bantu uji mumanye menji anyuma ne mbwene kwamba ne nyuma muimpe kene menji to kaji uji ni menji munda mwende mbwa kumvije ne nyuma muimpa kena bukwala to kena chintu to kaji nyuma muimpe uji nzambi ni uji muntu mwisatu mu bunzambi bwalubwa muyeyi muji menji mukanda wa nzambi uji wakula mubula ni mumuchama bwakufatula bunzambi bwa nyuma muimpe bwakujajika bumuntu bwende bwatetu kumbusha byakulakula ni jimanye jijikaji jimpe fachiji chitanyila nyuma muimpe wa nzambi nyuma muimpe uji ni menji munda mwene kaji nyuma muimpe kene menji to mwakuleja ni nyuma wa nzambi uji nzambi fatuji tubala kumukanda wa Efeso chapitre mwinai mvensa wa makumi asatu ni tubala kabidi kumukanda wa Yeshai chapitre wa makumi asambombu ni mwisatu kumvensa wa jikumi meyi ajamba chini kumukande wa Efeso chapitre mwinai mvensa wa makumi asatu meyi ajamba ne kanu nyingalaji nyuma mwimpa wa nzambi wakafebwa chimanyishilu kudiye munda mwene chijikuto nefalwa jituku jabufi kudi kanu nyingalaji nyuma mwimpe wa nzambi mbwana kwamba ni mukanda wa nzambi uji uleje ni nyuma mwimpe uji unyingalala nyuma mwimpa uji unyingalala tomu nini mulomu Paul uji wambane nyuma nzambi uji ukebe michuma ya bantu uji mumanye menji anyuma ne uji wakwila bansantu bumuji nzambi musu mbwene kwa mani nyuma mwimpe uji ni menji fatu uji tubala kumukanda wa Efeso mukanda wa nzambi uji wambane kanu nyingaleji nyuma mwimpe wa nzambi mbwa kwamba ne nyuma mwimpe uji unyingalali malo wonsu aji mukanda wa nzambi ujajika fa nyuma mwimpa aji atutokeshele ni atulejene nyuma mwimpa kena bukola bwenze jito kaji nyuma mwimpe uji ni bumu ntubwenda uji nzambi bumu jitatu bumu jimwana mbumu ji nyuma mwimpe fatu jitubana kumukanda wa Yeshai chapitre wa makumi asambo muri mwisatu mvensa wa jikumi meya jambane kaji baka mutombokele baka nyingalaja nyuma wanji muimpe nunkuyeyi waka kujimuna bwa kwikala yimwene lukuna wabo ne yeye mwine wakalongana nabo kaji baka mutombokele baka nyingalaja nyuma wanji muimpe na shamu juvungile jikulukulu wika jikubwa nyuma muimpe bujibu mwenek kuji bakalenga kuji baprofeta kuji muntu yonsu uvu utekibwa mumujimu wachijila bwaku kwata bimpa bivu bikengela presence wanyuma muimpe wa nzambi ni jiba jonsu jiji muntu ufebwa nyuma muimpe bwakumu kwachisha mumujimu wachijila bidibi kengela muntu ajitwala muluiji luimpa lulisangisha nzambi kaji diba jiji muntu mumana kufebwa nyuma muimpe kaji ulekela njila uji mwakwendela bwakwenza malu ajikaya sankisha nzambi mukanda wa nzambi na shamujivungile jikulukulu na shamujivungile jifya uji wambani misangu ya buni muchima wa Kristo muchima wa nyuma muimpe menji anyuma muimpe uvu ni chakumwene kanyingani nkakola mbwene kwamba ni nyuma muimpe uji unyingalala bikala mukanda wa nzambi wakula bwa kunyingalala kwa nyuma muimpe tuji tumwana ni nyuma muimpe uji ni bumu tubwenda ne nyuma muimpe uji nzambi
mu kanda wanzambi anubu mutu libano ambilene ujini vensa mishile shilangana itutokashela bwa tetu kubenga kubweja kaja nyuma muimpa ni bukola nyuma muimpa buchintu kajibu wa kumanene nyuma muimpe ujinzambi mumukanda wa bienzeji chapitre waji 13 ku versa muibiji bienzeji chapitre waji 13 versa muibiji meya jambane fakajibu benzela mukalenga mujimu fakajibu bajila bya kuji nyuma muimpa wakambane nungumu shila banab ne Shaul kuchisumbu chenu bwa mujimu una kuba bikijila nyuma muimpe uji ubikila nyuma muimpe uji ubikila apa baji batujajikila mupostole Paul ani Shaul mumana kukudina muchima muita buje Kristo bumukalenga ni musungidi wenda mumana kwanga tajifanga jika jakutwala lumulwimpa kudi bisamba bya benda mu sangu mukwabu bakaji baji sangisha batendelela zambi ni bene kelezia mu Antiokia mu kachimwa jitendelela ni jijijila nyuma muimpe uji wakula kujibu bwa kwambane fakajibu benzela mukalenga mujimu fakajibu bajila bya kuji nyuma muimpe wakambane nungumu shila banab ne Shaul kuchisumbu chen bwa mujimu unakuba bikijila nyuma muimpe uji ubikila nyuma muimpe uji wakula nyuma muimpe uji unyingalala nyuma muimpe uji nimeji nyuma muimpe nyeye udi wenzane mumitendelelu yituji tutuma kumpala kwa nzambi amanye mushindu wa kuyilengeja bwa kumona yumwa kwita bujibwa kumpala kwa tatu mbwa kuleje ni nyuma muimpa kena chintuto kaji nyuma muimpa uji muntu ni uji nzambi bumuji tatu bumuji mwana mbumuji nyuma muimpe mumukanda wa yona walu muluimpa chapitre waji 18 versa wa makumi abidini mwisambo lumulimpo la kufunda buku di yona chapitre waji 18 versa wa makumi abidini mwisambo mbu meya jamba nungu kaji musambi nyuma muimpa mene watu mabuku di tatu mujina janyi yeye nanu yisha malu wonsu nanu vuluija meyu onso anakanwambila mbwa kwambane nyuma muimpe uju yishi uji muyishi nyuma muimpe uji mumanya malu wonsu aji kuji muntu uji mumanya mwakumu vuluishi bwalu buji mwakulo chuwa moyi mumeja muntu kibwalu kayi jiba jidi Kristo ulaya ekelezi ya wenda jimwene kaja nyuma muimpa fanyima fajibandi shibodiende uji ubaleje ni falwa nyuma wabulelele uji ni chakunu vuluija malu wonsu andi munu ambili ni uji ni chakunu yish amwa malu anu jikalu yibamanya mwakutwana muchikondo chito mwakuleje ni nyuma muimpe uji nzambi nyuma muimpe uji nzambi anu mutu jitombane mukanda wa nzambi uji wakula mumishindu mishishilangana wakutu tokeshelene nyuma muimpe ujingani mumukanda wa yona walu mulimpe chapitre waji 18 kumverso waji 17 meya jambane nendomba tatu yeye nanu fa musambi mukwabu ikala nenu chendelele mukanda wa nzambi uji ubikila nyuma muimpe bumuji musambi Kristo Yesu mukachi mwabayidi bend nyeye uvu nzambi ni mukalenga wabu ni musambi wabu jiba jidi Kristo mumana kujikisha mujimu wend uvu ni bwalu bwa kufingana mujulu bwa kumweneka kumpana kwa nkoso butumi wa nzambi bumu wakwidi weba ni wanyi kavuni chakushia
ekelezia kayini mumulombo dito kibwalu kai wa kamila beji wenda bwani mema muye mbimpa bien bwalu mema chimuye musambi kene uloto kajifanga ya kujitatu nenu lombele musambi mukwabu nyuma wabulelel bwaye kwikala nenu mbokuleje ni nyuma muimpe bumuji Yesu Kristo mbumuji nyuma muimpe bumuvu Kristo mukalenga waye kelezi mukachi mwa apostol mbumuji nyuma muimpe mukalenga waye kelezi mukachi mwetu muchikondo echi kuboluka nyuma muimpe uji mwena muji muwande kelu mubunzambi bwadu fandu lwabuko abantu nyuma muimpe uji nzambi nyuma muimpe uji wakula uji welemenji uji ubikila uji utuma uji ukanjika nyuma muimpe mukando wanzambe julejene mubula ni mubuchamba kena bukola to kaji uji nzambi ni uji mukalenga mukachi mwa ekelezi bwachini tudi tokula mushindo eu bwalubwa tudi bamanene kuji bantu babuni fakubenga kuteleje mukanda wanzambi bumushindu uji wakule baji bafesha bantu malu ajikayi mujumvwangana ni mukanda wanzambi to bwakukonkane nyuma wanzambi nchini muntu jukwambele ni nyuma wanzambi uji bukola nyuma wanzambi uji bukola buji nzambi mutuma bwakumona mwakukwatisha ekelezi kajituja jikabilo shila mukanda wanzambi ne nyuma wanzambi uji nzambi mukachi mwa bantu ben bwa uji ni bumuntu bonsu bumuvu Yesu Kristo nyuma wanzambi uji welemenji nyuma wanzambi uji ubikil nyuma wanzambi uji uyish nyuma wanzambi uji unyingalal nyuma wanzambi uji utuisha uji uvuluisha uji uleja mushindu kai uji ekeleze mwakukwata mujimu mumwabakai uji mwakukwata ni mumwabakai uji kawuyi mwakukwata kibolu kai mumukande wanzambi muji bi lejelu bishine shilangana kubwenzeji bwa nyuma muimpe mu lwendulo ekelezi hatu jitubala kumukanda wa bienzeji chapitre wa 10 ni mwisambombu ku mverso mwisambombu nitufweka ni kumverso wa 10 meya jambane hakaba kanda nyuma muimpa bwa kwamba jija nzambi muazi bakafichila muluseka lwa fukia ne kalati fakafika bo fabwifi ne mushia bakakebe kuya kubitunya kajinyuma wa Yesu kakitabuja fakafita bufefi ne mushia bakafweka kutoya chikene kumona chakamweneka kudi Paul butuku muntu wa kumakedoni wakadi muiman umutende kenene lwa biebe mu Makedonia utukwachishe fakamona ichikene kumona fajib aji toka keba kuya ku Makedonia toelangana menjine nzambi wakatubikila bwatwe tukubambila lumulimba mukanda wa nzambi uji uleja mushindu kai uvunyuma mwimpa uenda ni bambi ba lumulimba apa mupostol Paul uri wambane fakaba kanda nyuma mwimpa bwa kwamba jija nzambi muazi mu lwendu lo Paul mukwamba kwa jija nzambi bakafika mu yimwa misoko ya mu azi jiba jijibu belemeji bwani bidibi kengela tudilongolola bwa kutwajila bena muchifafwechi jija nzambi mukanda wa nzambi luwambane nyuma mwimpa wakaba kanjika bwa kwamba no bwaye umusango kanwanji kwamba jija nzambi mu chifafwechi nashi mbwakulejeni kwamba kwa jija nzambi kakwena kubukola bwa muntu ani bwa bantu nkayabu ani kubulongoloji bwa bunkayabu to kaji mbulongoloji bwa nyuma mwimpa wa nzambi uji umonene bidibi kengela mu chikondo kampand kuya mu musoko kampand bwa kuba twajila lumulimpa bidibi kengela mu jiba kampand kufika mu chimenga kampand bwa kwamba lumulimpa mbwa kulejene muji mwe wa kwamba kwa jija nzambi
bulongolo jebu bwa kwamba kwa jija zambi bumunuji nubu mwan bumunuji nubu telesh mbulongoloji buji kabu yibufuma kujibantu to kajibuji bufuma kujinzambi nyuma uji mukalenga wa ekelezi nyuma muimpe nyeye uji wutuma bayishi kujibantu bend muchikondu chidiye yanka yenda usungula kajibantu babuni kabena bateleja nyuma muimpe bokumanyene chikondu echi chijibulongoloji bwabwabu bwa kuvwa kwa jija nzambi jilongolola kuchitufa bwa kuleja mushindu kayi uji bantu mwa kujilongolola nzambi bwa kusungidibwa bantu babuni kabena bamaneni plan ewu ani ndongololo ewu uji jifa jalusa ja nyuma muimpa kujibunashi kibolkai nyuma muimpa nyeya uji wenza plan yonsu bwa lupandu muchikondo chilongolola bwa jitunga bwa quartier bwa musoku ni musoku wonsu kabiena kubukola bwa etunka yetu kabiena bulongoloji bwa bantu kaji buji bulongoloji buji nyuma muimpe ujaji kanka yenda mbwena kwamba ne nyuma muimpu jutuma nda wamba nyuma muimpu jukanjika nchochi tufu bakul bokuleje ni jiba jiji chikondo chichalusa chijika mbwena kwamba ni nyuma muimpa uji wimanyika mujimu wa kwamba kwa lumulimpa bo ababonsu bakateleje lumulimpa muchikondo chichivu nyuma muimpa wenzeja utuma ulongolola bayishi bwa kutwajila bachili mumijima lumulimpa lujilusungila ababonsu baji bateleje baji bandamuna kujibikila ja nyuma muimpa bwa kuitabuje Kristo bumukalenga ni musungidi wabu mubulelel bantu aba nibikala ni jakalenga kadi nibikala bwala bwa kaninga nyinga kuji aba bons baji chiji nyuma wanzambi utumalu mulimpa mukachu wabu ubikila bwa kulejene Kristo Yesu uji kunkwaso abutumbi bumwa kwiji ni musungidi web bwa jiba Jones juji wuji kula jitabuje jeba ja Kristo witabuje ba kunkwaso abutumbi aba bons baji balengulo jisengelele ja zambi baji kabayi babala mujimu uji nyuma muimpu kwa tuwa bwala bwabu buji ni mushinga nibikala bwala bwa jakabi jiba jikala nyuma muimpu muima nika mujimu ewu wa kwamba kwa lumulimpu kibolo kai nyuma muimpe uji nzambi lekela kwa kule chakula kule fanima muimpu lekela kumwana nyuma muimpa bumuji chintu ani bumuji bukola bwenzeji bu chakuji chidi bantu babuni bajinga mwa kumvuisha bantu fachi chitangila nzambi nyuma uji munkachi mwetu bumulombo wa kelezi nyuma uji nzambi bwatetu kumanye nyuma muimpa uji nzambi mumukanda wa Yobu chapitre wa 13 mukanda wa nzambi uji tujadikila chimwa chimanyinu chinene chiji chijadikane nyuma muimpe uji nzambi kena bukola bweza jinashi mumukande wa Yobu chapitre wa 13 kunvensa mwinai mukande wa nzambi liwambane nyuma wa nzambi wa kumfuka muvuyo wa bukola bonso wa kumpa moyo nyuma wa nzambi wa kumfuka nyuma wa nzambi ujimufuka kibolukai elifu mumeyi ajiyu kankamikanawu Yobu mukachimwa kanyinga kanuta tulukora lwakamutulikili ujiwu mumanye bimpane mubunzambi tuji ni tatu tuji ni mwana tuji ni nyuma muimpa elifu ujiwambane nyuma wa zambi wa kamfuka mbwa kujadikane mumujimu wa bufuki nyuma wa zambi uji mwikala umwa wa mu bafuki kiboluka ifatu tubana mukanda wa nzambi kujibantu babuni bajikaba yibaso kuteleja mukanda wa nzambi bwa kumvani chakwiji cha mukanda wa nzambi chiji chakula mushindu kai fa chiji chitangila nyuma muimpato nyuma muimpe uji nzambi nyuma muimpa kene bukona to kene bukona bumushindu di bantu bakula mumushindu mufefela kajikaba yibamanyene baji babenga bunzambi bwanima muimpe ni kubenga bunzambi mbwalu bujibulela kabutu ni lufu
mu jibenga ja nzambi nyuma muimpe uji nzambi nyuma muimpe uji muntu tomu nini uji unyingalala tomu nini uji nyimenji munda mwenda ni nzambi uji ukabambiuchime ya bantu uji mumanye menji anyumane uji wakwila bansantu bumu jinzambi musu nyuma muimpe uji ubikila bumu shindu wakabikila Yesu ba yiji bend mukando wa nzambi faju bala mu evangile uji mumonene Kristo Yesu jiba jijiyi ubatizibwa ufatuka bumai wakabanga kubikila batu jutubikila ni bayidi wakabikila Matai wakabikila Petelo wakabikila bayidi bashishilangan nyuma muimpe kabiji uji wenza momumu uji ubikila tomu nyine jiba jivu bene kereze baji sangisha mukachi mwabu mwikala Banaba mwikala Paulo ni mwikala bantu babuni kaji wakalombe kereze ni nungumbushila anu Paulo ni Banaba bwa mujimu unjimba bikijila bwa njimu sokuba pesha mujimu musunguluka nyuma muimpe uju bikila nyuma muimpe uju vuluishi mwene kwamba ni bwalu bukwambila kaji bufu ikamoi nyuma muimpe uju vuluishi nyuma muimpe uju yishi Yesu Kristo diwa mbane jiba jiji musambi ulwa nyuma muimpe wabulelela nyanu vuluija malu wonsu anji munu ambila ni nyanu yishi amwa malu anu jikanu inibukola bwakoto la mpindi uto mbwakuleje ni nyuma muimpe uji muntu bumuji tatu bumuji mwana mbumuji nyuma muimpe ni kena muntu kana usichana na to uji nzambi bwalubuwa uji mufuke elivuli wambane nyuma wa nzambi wa kumfuka kibwalukai mumukando wa Genèse chapitre wa kumpala verse wa kumpala ni mwibiji mukando wa nzambi uji uleja bwika jikubwa nyuma muimpe kubufuki bwakombane kala kuchibangi jilu nzambi wakafuka julu ni buloba kabwa kaji busungulu kato bwakaji butuvu mijima ya kajivu kaji nyuma wa nzambi wakaji unyunguluka hamutu hamai mbwakulejene mukando wa nzambi uji uitabujene nyuma uji mufuka uji mufuki kibolka Genèse uji ututokeshele bwakulejene kumpana kwa bionso nzambi ni kumpana kwa bionso nyuma wa nzambi uvomwikala umweneka kibolkai katwana mwakufa nikija nyuma wa nzambi ni chintu chukwa buto kaji tumutekane uji nzambi munkachi mwetu jiba juju bala mukando wa nzambi uji mutokeshibu mukando wa nzambi kawena ushiye mufuji mwabanasha umwa fabwalu bujiyi utokeshele bantu to mukando wa nzambi ku mukandewu wa Matai chapitre wa 10 ni mwibiji mvese wa 31 ni 32 mvese munena utuji babanga nende bwakuma nene bunzambi bwa nyuma muimpe ni bwakuma nene nyuma muimpe mena bwachini uji nzambi nyuma muimpe mena bwachini uji mwena mujimu wandekelu mulupandulwa buko abantu jiba juju bana mukando wa nzambi ku mukando wa Genèse chapitre 1 ku verset 26 uji uteleja nzambi wambane toenza muntu ne chimfwangi chetu misangu ya buni lukonkwelu nenu ba lukonkangan ani ba konka bantu bashishilangan na nshiba di bajambani mbayishi bwakwambani mbangani bavunzambi wambane toenza muntu muchimfwangi chetu imo misangu bakwa buni bukola ni courage yonso ni umvo muntu kwambele ni nzambi vuambila banjelo kajiva tujitubara mukando wa nzambi tujibamanyene chifukibwa kachene mwakufuka to uji mwakufuka ujanu nzambi bwadu mwakufuka nkuvuije chintu chijikachi koku bwakwikalako na nku kapasitak bukolebu bujanu kujinzambi ngayende kiboluka jiba jitu tujire chene bwadu cha nzambi mulelele tujibamanyene nzambi yonsu ijikayi mifuka iji ya mashimi kaji nzambi mulelele nye yuji mufuka julu ni buloba kubukola bwenda uji muvungulule bya mujulu kumenjende ya yankayenda hamwaba uvuka uyi chintu faji nzambi wambaji jabu nzambi chintu chichi mweneka bumushindu uji menji anzambi kibolukai nyuma muimpe uji nzambi uji mufuki katoni ni mushindu wa kumwela kaja ni chintu chukwa buto katoni ni mushindu wa kumwangata ni mushinga mufefela
kato yimo kumuteleja bokumanyeni nchini chijinzambi muswa kutwambila kubaluka invese munen utuji babanga nende di yishedi di jakuna bunzambi bwa nyuma muimpe mubelu uji Kristo ufila wambani bidibi kengele kujimuk bwa kubenga kufetula nyuma muimpe wazambi bidibi kengele kubenga kufenda nyuma muimpe mumu shindu kai bidibi kengele kuteleji jakula jani nyuma muimpe bwa kumanyene nyuma muimpe uji ukulomba chini kubaluka yi nyuma muimpe mission yende iji ya kwambanu Kristo Yesu bwa Yesu mwamba ni falwai ujini chakwanga tamarwani ujini chakunu ambilau kena wamba malu amuntu mkwa buto mbwene kwamba ni nyuma muimpe uji utukoka kulufandu lujiru tulongoloela mukwita bunja kwetu kwa Kristo Yesu bumukaleng ni musungidi wetu nyuma muimpe uji nzambi nyuma muimpe uji nzambi mufuki nyuma muimpe mukanda wa nzambi uji umubikila kabidi mushindukai mumukandeo wa Korintu wa kumujilu Korintu mwibiji mumukando Korintu mwibiji chapitre mwisatu kumvensa wajikumi ni mwanda mukulu meya jambane kajibosu bwetu katu yine chilulu chukujika pampal tuji tutangila bumuluji mwenu butumbi bwa mukaleng tuji tonda mushibwa muchimfwani kichichochimu kubutumbi ne kubutumbi bumuji kuji mukelenga nyuma bumuji kuji mukalenga nyuma mukanda wa nzambi uju bikila ni muimpani mukalenga bumuji ubikilezo ni mukalenga Yesu mbumuji mukanda wa nzambi ubikila kabiji nyuma ne mukalenga mbwene kwamba ni bumuji Yesu mbumuji nyuma mukanda wa nzambi limutoka fachi chitangila bunzambi bwa nyuma muimpa mbwa kuleja ne mumuji mu wabufuki tatu uji inisiatera ni ntunga mulongo wa midimu yonsi ya mubunzambi muchikondo cha kufuka muntu uji ubikile binenda mumujimu Yesu Kristo ni nyuma muimpe bwa kwamba ne tuenza muntu muchimfwanikiji chetu misangu ya bunyi mukando wa nzambi uji wakule bitoka mubula ni mubuchama bwa kutumvija ne nyuma muimpa kena chintu ani nyuma muimpa kena bukola bwenzeji kaji nyuma muimpe uji umo wa mubunzambi kaji bantu babuni kabena bateleja chakwiji chachijila chidi mukanda wa nzambi mwikala ujajika habunzambi bwani muimpa to kibolukai tuji tunu sengelelene numbanene nyuma muimpe uji nzambi uji mufuki nyuma muimpe uji unyingalala nyuma muimpe uji uyisha nyuma muimpe uji ubikila nyuma muimpe uji ujijila bukola bonsu wa bunzambi buji kuji nyuma muimpe wa zambi kiboruka Yesu Kristo wakamonene bikala nzambi kena mukachi mwa bantu kabena mwakweza bola na shubu moto bumunji mema nsukube shebo kufingana kujulu bidibi kengelene musambi mukwabo wa mubunzambi yikala fofomu ni ekelezi bwa kumona bwa kuyisha mujimu waluvandu kumpala kubaluka jiba jiji nzambi Kristo Yesu ufika mujulu kumpala kwa nzambi uji ulombela ekelezi ya nyuma muimpe wambani tatu bidibi kengele kufila nyuma famwaba umvu ndombola nyuma muimpe alombola ekelezi bwa mujimu waluvandu unji mfuma kujijikija miki ya yonsu yiji kengele bwa kusungila muntu umwana mwakuva tula bifeta byao kako yenyuma muimpe kakwena luvandura muntu to kako yenyuma muimpe kakwena ditoka shibwa mujija nzambi bwa kumanyi chitudi mwakwenza bwa kusungidi boto nyuma wa nzambi uji nzambi ne uji muntu mwisatu mubunzambi imo misangu jibe tokula malwa kuji bantu babuni baji buvu mushindu mushilangana kaji tutunu sengelelene
anga tai chikondo cha kusomba bwa kubalulula mvesa yonsu yituji tokula fani muimpe ni kwele menjine nyuma muimpe ujingani mumushindu wonsu jifwani kija ja nyuma muimpe ni bintu bya chanana jijiju mushibwa mungele wa menji ni mungumvilu kujibantu bajibabala mukanda wanzambi bimpe ni bajibateka nyuma muimpe hakabakenda bwa kumanya ujinzambi mukachi mwetu mbusambi buji Kristo Yesu mufila bujifa jalusa bwa kumana mwakutu kwachisha bwa kufika kujisungidibu kiboloka nyuma muimpe uji ni muji mumunen wakukwachisha kelezi wakukwachisha muntu yonsu uji musa kufeta luvanda nyuma muimpe uji umutokeshele mumejende bwa kumanyene uji mwakweza chini bwa we kufika mwakusungidibu kakuyi nyuma muimpe biji bwa bukole bwa kumva mukanda wa zambi kajibu muji nyuma mwikala zambi nye yemena wakafile lunga nyini menji kujiba funda baba chijila kaba kafunda malu avuafumu munga ni yabuto kajibu bajiba ambane bonsu bwabu bakafunda benzeje kuji nyuma muimpa wa zambi nyuma uji zambi nyuma muimpe uji muntu mwisatu mubunzambi uji zambi mukachi mwa bantu bende nyuma muimpe bibi kengele kumuteleshi bibi kengele kumunemek bibi kengele kumumvwa bwa kumanyene nyeza chini bwa kusungidibwa kufetule kwa nyuma muimpe kujiju ya lufu kujikufikisha bantu babuni kukabutu kajiji muteleshi jimu manye wemu mutekani ujizambi kumpara kwa yaba ndimu manye ni jiba jonsu jijiyi ukutwishi bwa kan kumwa web ujini chakudu mvoni bukole bumwana wanzambi jiba jonsu jijiyi ukuleje kumwa mukasa webani echinchibi wewe mumanye ni ujizambi nyayo juwenza mujimu wakundeje chijichibi bwa ngumbuka kububinyo kumoyi kwa kujinga kana bwa kushala mujikoleshe jamuchima mu jenzeze jamalu ajikaya sankishanzambi kajiwe kuimume nyuma mwimpa ujizambi mbwene kwamba ni reprochionsu nyuma mwimpa mwakukwenza mungika jiruwebe kwena uyibala bwiji ni mushinganashi kajituji tunusengele mukalengane nyuma mwimpe ujinzambi munkachi mwetu bidibi kengele mushindu kai utuji mwakuditwala kumpala kwa jidi mwisha josu janima mwimpe kumpala kwa jisengele josu janima mwimpe kiboruka Yesu Kristo uji wambane panima fa chikondo chichanima mwimpe kakwene kabidi chikondo chikwabo chijinzambi ufeshe buku abantu bwanu vandula moyo wabuto mwene kwambane fa jinyuma mwimpe ujikija mission yend nkujika kakwene kabidi chikondo na chichimwa chijinzambi wakorde buku abantu bwajiji longolola bwajisungidi boto mbwa kulejene mubunzambi tuji ni bantu basatu bajibenza zambi umulelela umwepele tatu nenu babana mukanda wa zambi kubangisha kujifona ja muntu ninu mwona ni misangu ya buni tatu wakakwata mujimu wakufingasha bantu kuji fano nubana mukanda wa Genèse mu chapitre 3 bajibambane Adamu mana kufwana jilol yefo wakalo mubujimi wakalo wenda kana wakusanyila ni muntu wakafukai ni wakafesha buko kashi kaji mukavu nkambo wetu Adamu mufwana mukando wanzambi wambane Adam wakasokoma kumesu kwa yefo ni yefo wakalo wenda ukeba Adam wenda mweleji Adam ujifenyi udi mwambele ni njibutaka yefo jumu konkani udi mukwambele ni udi butaka ngani mukando wanzambi julejeni yefo wanzambi wakenzulula chufungiji ni Adam wakafila lusa luenda kujiye wakamubikila wakamwambele ni mubulelele wakujiji mumaja muchi jivu mukwambele ni kujinashi kajibwa Adam kufeta ilusa kumesi kwa zambi mukando wanzambi duwambane zambi wakabikila Adam wakamwambele ni kwatakana kamukoko wakakwata mwana wa mukoko vuga enchilem wakalo nende zambi wakamwambele ni shibei Adama bwa musangwa kumpana wakakwata mwana wa mukoko wakakosa mutu wakele mashifashi wakangata chisebe cha mwana wa mukoko
nchochi cha kamutelela nzambi bivualu hamwaba wa mabeji mbwa kulejeni yepo wakakwata mujimu walu vandulwa muntu misangu yonsu uvu ubikila bukwa bantu bashira shilangan hadu bana mu Genèse chapitre 12 yepo nzambi uju bikila Abraham bwa kumbuka imu chisamba chabo bwa ye kumuvija chisamba chinene mbwa kulejene yepo nzambi wakenza mujimu walu vandulwa bukwa bantu mukanda wa nzambi kawena uchiya mwaba na shumwa kawuyi utokeshiboto jiba jiji chisambe chimana kujunda chiye mu Egypte mu chikondo cha Mose mu mwaba uvu Mose ujisha mikoko yepo nzambi wakamweneka kumpara kwende mu kajilu jiba jiji Moyize usemen mukanda wa nzambi duwambane zambi wakabanga kwa kulangana ni Moyize mujia kulangana ja nzambi ni Moyize nzambi wakafesha Moyize bukwa kesh bwa kufingana mu Egypte bwa kulomba mukale mu Egypte bwa ni aleken bana ba Israel ba yakutendela nzambi mubulaba bulaye mubulaba bwa bantu bajikajile nunkuje bajiji nzambi wenza muyiki ni Moyize mukanda wa nzambi duwambani Moyize wakatete bwa kumanini ka nyinya kudibeni Israel ni mbambila ni nzambi kai nzambi wakafila mushindu vuyi mwakujileje kudi Moyize njibu munji kaji Mose wakajingo bakumvano ni mubulelele njibikila ya nzambi kaji nimba jajikila ni ngani jiba jiji nzambi ulo kwamba ni mema yawe kujikufu mamwako utotubikila na shini yeho Moyize wakumvani we mubulelele yeho nzambi wetu tetu ngudi mwenda ni Abraham ngudi mwenda ni Isaac ngudi mwenda ni Jacob ndini chakufingana bwa kukungisha bakulu ba Israel bwa kubambila ne nzambi wen ujimuno elemenji bwa kuno higul jiba jiji tatu ukwata mujimu umwonane manda end akaji atokuchibungu wakafila mulai umunen ujimu bangi shakacha kubudimi bwa Eden bwalu bwa Yesu Kristo wambane mukajushi jikamam ni mitajifu na lela mwana mulum bukko kashini buikal hamakai anji niba mwidika ni nzambi mukol tatu wachendelele mubakemeshi mwene menshi wakafila mulai wajimweneka ja Yesu Kristo faju bala mukando wangalati chapitre mwinai verse mwinai meya jambane fakakumbana chikondo nzambi wakatuma mwana wanje mwene kwamba ni Kristo wakalejibu bumuvo mulai wa tatu mwene kwamba ne Kristo wabweji mumujimu walufandulwa bukwa bantu yeye mumane kulejibu bumudi mukando wa nzambi tuleje Kristo wakakol wakatumikila tusuja nzambi bwadu bwa kichivu mission yende bwa kufika bwa kutusungile yeye mumane kufita bubi bukol wakamonene manda anyakaja shik Yesu Kristo wakalaya jimwene kaja nyuma muimpe mukachi mwabayidi bende faju bana mumukando wa bienzeji chapitre wa kumpal uji umwana meya ndekelu a Kristo bwa kushei ekelezi bwa kubambilane njinu sengelele njinu ambilane kanu mbuki mu Yerusalem anu fanu fwekela nyuma muimpe bwalu bwa matu kukena buni anu nishakwangata jibatiza janyuma njifa janyuma muimpe njimwene kajanyuma muimpe bunzambi mugachi mwakelezi mwene kwambana faji Yesu Kristo ubambila meya bayiji batangila mukalenga Kristo kumukuna wawalev mukando wanzambi duwambane mukachi mwaja kuleja Kristo bakamona makasa Kristo enda ambwibwa kakes ni meya busambi wendo banda mujulu faji Kristo banda mujulu bayiji bapingana bonsu bwa bakaji sangisha kabakamu mu Yerusalem bwa kwinjila jikumbana jamulai ni fani mavamatu kujikumi Kristo mumana kubanda nyuma wanzambi wakafweka bumwena mujimu wandekelu bwadu vandu lwabu kwa bantu fani mafa mujimu wakukwata kwa nyuma muimpe kakwena kabidi mulayi mukwabo wa umo wa mubunzambi ujimu waku nza kabidi mujimu wadu vandu to nukunyuma muimpe ujimwena mujimu wandekelu mubunzambi bwadu vandu bantu nyuma muimpe ujinzambi nyuma muimpe ujimu kalengo wa kelezi nyuma muimpe ujimu lomboji nyuma muimpe ujimu yishi nyuma muimpe kena bukola to
nyuma muimpa kene chintuto kaji uji nzambi mukachi mwa bantu bene bwa tetu kushikisha tuji baso kubala mumukanda wa Korinto mwibiji chapitre wa jikumi ni mwisatu kuji mvensa wa jikumi ni mwinai Korinto mwibiji chapitre wa jikumi ni mwisatu kumvensa wa jikumi ni mwinai meya jambane ngasa wa mukanenge Yesu Kristo ne jinanga ja nzambi ne bobu mwane nyuma muimpe bikale ne bosu bwena ngasa wa mukanenge wetu Yesu Kristo ne jinanga ja nzambi ne bobu mwane nyuma muimpe bikale ni bosu bwena mukanda wa nzambi uji uleje bimpa bujajiki bwa nyuma muimpe bumu ditatu mbumu dimwana kena uleje ni nyuma muimpe uji chintu chikwa buto kaji uji nzambi mukachi mwa bantu bende kibolu kai nuji numona na shakunkwa so butumbi jiba jiji mufundi wa mukanda wa bakabulibwa utanyila bifu kibo binabidi ni moyi biji butu kuni muni biji biambanu mwakumu wachijila nijiba juju bala wachijila mu mukanda wa nzambi kwana mwakumvwa batele misangu inayi ani musangu umu ani bidi biambano ni wachijila bwachini bidi biamba wachijila 3 fois 100 mbokureje ni 3 uji wachijila Kristo Yesu uji wachijila ni nyuma muimpa uji wachijila nunkumukanda wa nzambi uji utujajikila ne nyuma muimpa uji nzambi wewe muso kusungidibwa ni muso kumanya bwari bulelela fani muimpa mbanye ni jiba juji utela nyuma muimpa mukana mwebe uji wakula bwalu bwa nzambi mufuki webe uji wakula bwalu bwa mukalenga wa kelezi uji chamo cha munimu cha nzambi bwa lufanduro bu kwa bantu jiba juji ubala malu ajinyuma muimpa wenze ni ekelezi anu bwa kufikisha bu kwa bantu kudisongidibu kuluvulu impalo mukanda wa nzambi mbwene kwamba ni jiyisha jakana bwanu kumvwa bibi kwa mukanda wa nzambi nko kutoba bantu babunyi kukabuto mukanda wa yona mwibiji verso chitem uji verso wandekel utuji tuimanyika fa chena bwalu echi udi wambane muntu yos udi uye kumpana ne udi kayimwikala mujishi ja Kristo kene ne nzambi kaji utu wikala mujishi ja Kristo yeye uji ne tatu ne mwana kabiji muntu yos udi uye kumpana uji kayimwikala mujishi ja Kristo mukanda wa nzambi wambane kene ni nzambi to mbwene kwamba ni umanye ni fanyuma muimpe uji mujishi bwachini biwikala kwene mujishi bwane nyuma muimpa uji nzambi ni uji muntu mwisatu mubunzambi uji mwene muji muwande kelu wanu fandu lobu kwa bantu mulwendu lobu lobu yikale mumanye ni uji munji uyakabutu kaji tuji tukusengelelene umanye ne jibi kile josu janima muimpa kuji nzambi uji mwolu lebianza ukubikila bwajisungi jiboja mwa yuwebu kibwalu kai batatu bamamu basonga kashi tuji tu nusengelelene fanu uji nulonda programe wa kumvu kwa jiji nzambi kubisanji biene nuikala batu ishibone njifa jachijile jijinuma mwimpa wa nzambi mwikala munu longo lele mchikondo echi bwa amwa malu anu mwikala bumvu bumu jibi kabi ibiyishi bumu mukanda wa nzambi kaji kufichila ku emission yao nudi nufeta jakalengele jakufeta mandamuna kumalu kabu avu mwikala anutachisha jiba juvu kangule mukanda wa nzambi bwa kubala kaji ubala mwa malu kuyi uumvo bimpato kibwalu kai tutulu sengelele bwase mumwaba wonsu unuji nutu teleji mumwaba wonsu unuji kanu yibumvo bimpe fachi chitangile jiyishe kuji Eglise Adventiste 17e jour nuji bikale ni buko keshi bwa kwele lukonko bwa kutufunjila ni bwa kwanda muna kuinjila janda muna kulukonku ni lukonku bwa kunu tokeshela chinuji mwa kwenza bwa kufika kudi songidibwa tuji kushikidilu kwa chena bwalu echi cha mushika mukole chituji bafuma kudi jandula nenu popa mwane nyuma muimpe uji muntu mwisatu mubunzambi ni uji nzambi mukachi mwetu ni uji mwene mudi muwandekelu
bwa lupandu lwa bukwa bantu twasikidilai bumu tuji tubabanga ni kutendela kwa nzambi tuji kabidi tusakidila nzambi hanyuma ha diishedi ya mushika mukola ni tusakidila nzambi twasikidila tatu wetu ni nzambi wetu bwa wakuitabuja bwa kubangisha netu diishedi jinene ne dikole kadi tujiba tushibone mu chakujija tushabana babantu nyuma weba udi utwenzeja bwa mushindu wa kutokeshela batatu bama mubana bakese chidibumu wa kumanya famukando weba wachijila ni chidibumu wa kwenza bwa kufika udi sungidibwa twasikidila bwa wakubanga netu ni wakujikija netu edi ndikulomba jetu mudinja mule musungidi Yesu amen.